might fall on your way. Throw your hands up, you get down when things don't fall into place. Mad at the world, yeah. Swastiastu. Makin titiang wenten reng objek wisata Rumah Coklat. Kira nenten jauning objek wisata puniki. Objek wisata sane megenah reng Desa Jasri Kabupaten Karangasem. Objek wisata puniki maran untuk Charlie Coklat Factory. Tiket ngeranjingnya niwah 10.000 manten. Be good, don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So good. Objek wisata Rumah Coklat puniki ngulangunin manah pisan. Naping rana yang punike kerana ring Rumah Coklat punike akeh wenten genah sane becik anggen foto. Ini pertama wenten ayunan, kaping kali wenten jero antuk pabrik coklat, semalihni wenten talir wewangunan merupa kapal segara sane janten sekadi wiakti. Take a look around you here right now, you remember this time. 'Cause you only got the moment, so own it while you're alive. Taking it all in one blink at a time. Just let it be in you. Ini semeton jadi melancaran ke Kabupaten Karangasem, Sampunang Lali, Simpang ring objek wisata Rumah Coklat puniki.